Tabuzrani breaking news update koktama. MLA Sudiproy Barman no MLA hostel yakardi hanai dage mang rohor jakha haini hai. Tabok bai hinke white tham rohor jakha piaba tabukjora yakar yako hanai saiman jakha MLA Sudiproy Barman no haini hai dage mang rohbi jakha. Tabok में update breaking news. विधानसभा वो बिकाश देबबर्मानी कक एबा बिकाश देबबर्मानी केसे केरें न तुई ककटी सामाबागै देमो हाइबा अंखा सोंमोन कावै दङ बिकाश देबबर्मा मिनिस्टार पद्रेपर हामखायनि रां न केसे केरें खायि अरय परय खायि दंमानो केबेंमानि बागै देमो हाइ नोटिस रजाखा सोंमोन कावै दङ सुदिप्रोय बर्मन न एमएलए हस्टेल याकार्दि खनै नोटिस tabok bai khe white tham rojakmani bisingtei. Senggrono phono uitang tabok jora jotoni se koktama kotor breaking news MLA Sudiproy Barman no MLA hostel yakardi hanai notice rojakmani saiman jakha tabok bai khe white tham rojakha 2022-23 tei tabok 24 tabok bai khe white tham rojakha hanai senggrono phono uitang mani